Talofa tu nei tai au le swafa manu malo Yesu Kiriso, lo tatu ali ima lo tatu faola. Mohone eva no matungo fie tatu te whaita ulanga whatasi ai. Tali tonu a maua lunga se vi inga o le tua pe ona tapena le worship team. Ia tainane fo ile maftanga al whanau ia po le GIM Kids lato por kalame ile nei tai au. Fo ile o le vi inga ile tua. Ia ai o tatu wainga pele gateway ia whatalofa atu ia te oe. Famalo au ona, famalo tau sinio mo le tua molona finngalo. Let's keep on going. Tatou famalosi. E leo toi mamao ia au na mae au leo tatou lockdown i tonu New Zealand. Whaftai fo i le whatawaina o le ngana Samoa si o tatou atunuu. Ia o ula i le ula whala mātango fia si o tatou atunuu le netai au. Ia o le alofa maleanga leo le tua ia tatou ia ele tu ua i lalo ele whaititia. Ave pele mua i le tua. Whatalo whatu foi i so o se kerisiano, so se tasi o lo whafofonga mai i tue whaole lalolangi. I sunga i whawhengainga ma whaletua e ka le sia i fia. Whatalo whatu ia te oe. Ia whaftaili nei tai au o saunia i le tua le ne yaso mātango fie. Tātou te whai sauninga whatasi ai. I greet you in the name of Jesus if you're visiting this morning or worshiping with us and also have an opportunity to hear the word of God. It's always an honor to have our friends and families and partners from all around the world that are serving God in the ministry, and wherever you are, continue to honor your Heavenly Father, and He will bring blessings upon your lives. So welcome this morning as we prepare to hear the word of God. La tatou sauni tatou te whalongolongo i la fiongo pa ia le tua. Ia le whaia se talo. Ia e manatua le netai au whawhtai fo le sunga atanga loma timo. O mo le por kalame sa whataunu uina le ngana Samoa leiva yaso ia mātango fie me uma. Ia ua telefoi me le leiwa mo le whaina upe ona il tatou por kalame o le ngana Samoa vi ia leo le li. Ala whais tatou talo i ona tatou wole i le upo le tua le netai au. Let us pray. Heavenly Father, we thank you for the opportunity this morning to come together again. We thank you for this beautiful, beautiful day you have added upon our lives. And we come together this morning just to honor and glorify your name. We ask for your anointing as we prepare to hear your word, and also for me to deliver your mighty word this morning. Allow a great seed to be planted in our hearts that will bring a plentiful harvest in honor of your name. Let us continue to reach out to those that need the comfort of your blessings and your salvation, and also everybody that needs blessings upon their lives this morning. There tua lo mātou tamai, whawhetai fo le nei awa noa te talo mo lau whau unga, i le mātou whalongo i le nei tai ao, tai nane foi o le tūwhaina o lau whiongo pa ia. Ia whawhetai tamai te talo whau umai, i me umo la mātou whaia, ma moli atu se whatu le lei o mātou loto mo mātou anganga, ia tupu ma fua maola, fua mai ne fua mātango fie vi ia ai oelo mātou matai. Whamanuia mai le nei tai ao ona o lo suafa pele Yesu Kiriso, wala ai le mātou te talo. Amene, amene, amen. Praise the Lord. Whaitau ina le tātou tuspa ia nei tai ao e maua i le keneselo nam tā upu e se furu malua. Ia, i eile whai pumumua ngai whaitau nei tai ao. If you have your English Bible, refer to Genesis chapter 12 and verse 1. I'll read it in Samoa. Na whaitawina le tātou tuspaia i le tuspaia wha Samoa. O whetala mai ova ia Abramo, ia tu ua oe o lo nuu, ma tangata o lo nuu, ma la inga o lo tamā. Ai alu atu i le nuu o te whaasino atu ai i a te oe. Whai upe lua foi, o te whaia oe manu tele, o te whamanuia foi i a te oe, o te matua whamamaluina lo ingoa, e manuia foi oe, ia male le situsi o le kenese luas from malua, Genesis chapter 22 verses 1 and 2. Kenese luas from malua, whai upe tasi malua, o mawai a mea o no tofo lea, o le tua ia Abramo, o whape mai a te Peramoe, o no tali mai lea o ia, o au le nei, no whetalai mai lea o ia, ia ave lo watali, o lo watali e tō tasi, o le ua pele ia te oe, o isa ako lea, ma e alu le nuu o Moria,
Ma vatu ia te ia e whai mataulanga mu I le mea I le tasi maunga o te tuina atu ai ia te oe vi ia le ri. Whamanuia maila tua le whai tauina o lana whiongo pa ia le nei tai au. Malitus pa ia e le tamai ngoi a taranga I le ta upo sfumaltas. E to tolu lan whanau o apera amo o na kori ma arana. O na oti leo arana. O le atali o arana ngoi a lota. Ia whai a histo ina. Ia o na whiriwhiri leo o taro le ngol to ina. E la lato malanga e o I kanana. E o la e ave ia apera amo ma le to lua apera amo o Sarai. Ia ma ave ma le tama le la titi le o lota lato te o. O na watu leo lato whai ngā malanga. Ai o atu nai I le mena ta o karana. Wo filifili to ina no nofo ai. A wo ese mai ma le mela na nau iai. E o I kanana le me a foile le whamanu eile tua ia te lato. Uma lea o le mta upu le sumaltas. Te tali tonu a au e pe fol tali tonunga o nista ngata tusi whamai lato o le wala au o le tangata le o tara. O I kanana e ilo na manuia ai o ese le whiriwhiringa alto ina. O atu no nofo I karana. O na umalo na soifua I le lua salau man tupu on tausanga. O ia I le melea. Ia ai o rola I le mta upu sfrumalua. Len te tatou whaita wina I le nei tai au. Ia leana wala au mai loa le tua ia aper amo. O se mea matau tia I la o whai tau I le talanoa mai le tua ma le whinangalo le tua ia aper amo. E le ai ma se whaamatalanga tele il tangata ne o aper amo Donald Duspa ia. Ai tu sao mai ale whinangalo le tua ia te ia. There's something very important that I found when I read the Bible about Abraham, that there wasn't much in the Bible, a story about him before he was called by God. Not a lot. When you think about people like Moses had a lot of history. He was in Egypt and he killed somebody. Then he decided to come and be with his own people. And then God called him. So there was this whole history of his life before he got called by God. But not Abraham. Abraham had absolutely nothing. It was just a mention of his dad, and they went to Haran, and they stopped there. And his dad died, and he decided to move on. And then God called him. E salvala wino tangatange o Abraham. Ole ele ai ma se whamatalanga tele o rona. Ia soi formalo na o langa I Donald Duspa ia. Ai tu sao mai a ele tua. Le vala au ia te ia. E peila o le message lo te fia tala noa le nei tai au. E wha puina e wha pea. E wha ea ele tua le tangata usitai I lona whirangalo. E wha ea ele tua po le wha ea ele tua. E se le matongo fia o tangata usitai le tua malona whirangalo. My message this morning is titled, God honors the person that is obedient to his calling or to his will. Praise the Lord. O le tangata la leo Abraham. Nga nga watu le watau mai wo I karana. O atu lo ai sau sao lo ma le wala au le tua. O le wala au la le tua le tatu whaita wina. I le whai pumo mua le sfuma lua. Whamai e wha mea ngai tau mai le tua mai. O whetalai mai ova ia Abraham. Mua I e tu ua lo nu. Leave your country. Lua. E tu ua tangata lo nu. Leave your people. Tolu. Tu ua le ainga o lo tama, leave your father's household. Lona wha alu I se nu o te wha sino atu ia te olono inga. E tala noa mai le tua ia per amo. E le isi la fia e le tua se nu o filifilia mo nei tangata. Ai le wha wala au mai le tua per amo alu I se nu. Go to a place that I will select for you. Alu I se mea te filifilia mo oi. Ona usitai leo aper amo. I le wala au alona tua. Abraham was obedient to his God's calling. And these are the things that God promised. 4 things he told him to do. And 4 things that God promised him to do. Promised that he will do for Abraham. E wha mea nga wha tonu mai le tua ia Abraham o e whai. E wha fo I mea le upolo misi mai le tua. Na te whaia mo Abraham o whai. O te whaia oe manu tele. Lua. I will make you into a great nation. Lua, o te whamanuia ia te oe, I will bless you. Tolu,
o te whamaualunga ina lo ingoa, I will make your name a great one. Ma le wha mai, manuia fo I oe, you will be a blessing. Praise the Lord. E se manga I o le atua, see, e whaea ea le atua le tangata, I usi tai lona whinangalo, o isi taime tātou te ilo ma whaawasenga, o le hanga whaapewhenga wala uinga au I le atua, nga whaapewhenga confirm mai le calling o le atua I lo o langa, nga whaapewhenga o mai lona whinangalo ia te tātou, nga whaatusa le ma le wala au le atua le tangata, pe mangaia le wala au le atua, ia aia pe mangaia iau, o kele mea ka koe compare ma whaipapena, ai o le tangata usi tai le tua malana wala au malona whinangalo, ma whaia le whinangalo le tua, o le tangata ngai whae le tua. I totonu o lau whai tau iei, e le aise relationship tele, a le tangata ne o Upper Amo, I lona tua whapena pe o na whai tau ina le whiongo pa ia le tua. Ai inga ua wala au le tua, usi tai loa Upper Amo, tātou mori mauina lo le mātango fia o le tua, e ala I le soifua o le nei tangata. E whae le tua le tangata, usi tai lona whinangalo mumua. E wha tumu le tua se mea ua masia ia te oe. Ai ngofo, ai usi tai le tua malona whinangalo, o le whae ngā le tua, e tumu wai se mea, ngai tutono o loo langa, ngai masia, o la se mea masia lau savalinga, nei vai tau. Ngā ke alu e kuli loa le item ngā, tuli loa le whamunianga ngā, ai te le o alu le source of whamunianga. E manai alo walu I le tua o le ana manu I langa a whae oe le tua, e whamanuia mai le tua, e tali lomana onga, ma whatumu le tua, mea ngai misia lau savalinga. Vi ia le li. Praise the Lord. Whamai leo tuspa ia. E fitus fulma lima tausanga o Upper Amo. Ai no folo Upper Amo, avelona to o luo sa rai, nga uoti son tama, avelona nephew leo o le atali leo no uso, o lota, o na lato wole ai kupito, whamai o atu tonu ai kupito, I se teiminga ngā avea I o stangata mau o loa. Abraham decided after his dad died at the age of 75 years, he was 75 years old, and he decided to take his wife and his nephew Lot, and they went to Egypt. And while he was there, he built up a great wealth. And then his nephew, while his nephew was with him, his nephew Lot also built up his wealth in his own right. Ua o fo I na manuia, I ele tamau ainga I lona nephew leo lota. E ila teiminga whamai tuspaia, ua whi ainga I ai ma whemi sa I ai au na Upper Amo. Mau au na lota. Ia o ngā langa, ngā vala I loa ma separate loa. Ia maalu loa ia lota I leisi tu pe ona. Ia ele tala masani la fiongo pa ia le tua. Ia alu ia Upper Amo leisi tu. A wa tala noa tu Upper Amo lona nephew. I le te taun kako whemi sa I whapengei whiri oe. Whiri leo lota I mea launga tasi. Ia ai o ia Upper Amo I lungo maunga me whapenga. Ia sa nofai o ia. Na mea la matango whienga. Unga I sila fia e le tua. Mea le lei ua whaia Upper Amo. E fo ila le taiminga sila fia e le tua. Ua kau fefe I Upper Amo. E se mea nga matau ma fefe ai. O na tala noa mai leo le tua. Ngai maa ngai ai le tuspa ia. Ngai whamai le tala noa a le tua I Upper Amo. Aua te fefe o au nei o lou talita. O te taui, o lou taui e matua tele lava. O le tangata lai e usitai ma ngā wai ma whaia le whinangalo le tua. E whamanuia iei le tua, e whaia iei le tua, sila fia le tua I se taiming hau. Ma mawhai se menga whewhe ai, ma matau waia I Upper Amo. Whamai leo o le tua I Upper Amo. Aua te whewhe, o au ne o lou talita. O lou tau I matua te le lava. There was a time when Abraham was afraid somewhat. And then God said to him, don't be afraid, I am your shield. You will be greatly, greatly blessed. Whamai leo Upper Amo I lona tua, mai le li o yo vai. Se a se mea te whoa I mai a te au. E lei sau whanau. A wā o le suli o loo a inga. Po le tofi o loo a inga. E alu ia Elisara le tamaseko o to ino le mato a inga. E lei sau whanau, e lei sau a tali. I lenga polo mise no e le tua. Ia Upper Amo. E le whaia lea tangata le ainga o Elisara I te tonu o no ainga. E le whaia tangata le ainga o Elisara. Ma tofi o e le ai,
e whai a loua tali, e whanau ai oe le whai mausuli. Ke loanga, o lewe au fia whai a kari isko inga. Fitus fulma 5 tausanga ai move ese mai man mesa sai karana. O atu ai kupito. Ai toi foi mai ai whai lolo i le tua le ai. A pramo, oke popole. O le mea ngai misia e lo olanga. E whaitalia umu fōwa i a te oe. O le tangata e usi tai i le tua. Ma whaia le whingaro le tua. E whaatumu e le tua le mea ngai misia. O la se mea o lo misia i a te oe. Nea se mea ngai te wala au soo i le tua. Whamai le tua ia aperamo. Ina e va ai ia i le langi. O le whaiupunga i lima whamai. Ma e whaitawina whetu. Pe a whai e me whaia na e whaitawina. E wha pēa lava lau whanau. Mai ia le tua o le to tele. Ngai whamai le iso watali au ke polomisi a te oe aperamo. E to tele lau whanau la u fo ina ia te oe. O a mea ngai misia. Ola. E ano a i whamunianga le tua ia te tātou. Pea tātou whaia le whinangalo le tua. Aisea, o le tua whaia ea. O le tua o manuia. O le tua e tā ua lona whinangalo pea tātou stai ia te ia. O le tua na te wha manuia ia te oe. Ngā ke wala au ia te oe. E fo ina i le tua ia te oe mea ngā e misia. I lo o langa. E avea ma whamunianga ia te oe. Mea ronga ruanga e wha lia i le tua ia te oe. Lona wha maoni vi ia le li. God will show you his faithfulness when he calls you and you are obedient to your calling. Not only will he provide you what's missing in your life, but he will be faithful to you. He will show you his faithfulness. Lea lau whanau lona atalio i sa ako, ai whai tuspa ia, ona whina ngalo leo le tua e tofo ia aperamo. E ei teimi e whatanga i le tua le tofonga e sau ia te oe, e koe siaki e lau sāwalinga, po saol tā sāwalinga i le tua, amen. O wange e vese tofonga, ma se me tesa i lau sāwalinga, e vea me toi foi e tua lau sāwalinga, ma e mawhatia ai wha mua pēr le tua, ma wha ea pēr le tua, ma usi tai le tua, a wau le tua na te wha manuia ia te oe. Whamai le tofonga le tua ia a per amo, whamai, a pera a moe, i e avelo a tali, o lo a tali e to tasi. Wow. God said to Abraham when he tested him, he said, Abraham, take your son. I know that you were 100 years old when you had your son. Take your son, your only son, your son that's dear to your heart. His name is Isaac. There are no question marks about who God wanted to be used for the sacrifice. He said, and go to the place I'm going to show you where you will sacrifice your son to me in my name. How would you feel if that was you? Saul le fetalenga le tua le tufonga le tua ya aperamo. Fa mai apera mo avelo wateli o lo wateli e to tasi o le ua pele ya te o te lo se lau o te sanga fta mo lo wateli o ngai mo kwa fia sa o promisia ke o e vatu ya te o lo suli malo tofi le o vatu ya te o e fa nau me tangata e pe o fetu ia nga e mata ile to tele o lau fa nau o te fa manuia ya te o a lo wateli i ga to tasi o le lau fatu ya te o alu e avelo wateli o isa akolo na ngoa maalu le nua moria vatu ya te ia fai mataulanga mu i le me tasi lunga le maunga o le a outa uina atu ai ya te oe. Wow. Whaali le tua ya te oe. Lona wha maoni. Pa tātou si tai i le tua. Sila fia i le tua o isa ako o sa te li e pele ya aperamo. Ia waila le pele. Le o sa lau kausanga sko inga wha mo so ngā te li. Anga o awe si ila tali i teimi uma, a lai si atono, lai si e sa akolo na tali, me pese ma siva malo na tali, ai wha longo lo si ufongo iova. A peramo, a velo wa tali i o lo wa tali e to tasi, al ngei si i lima, o e malingi loi mata, e mawhatia le loto. Le tuai ai sea, keiloa. Le ai ma se fesili, al tangata i loa wha mua le tua. Mana o le tua ave,
Le nei atalia tō tasi e ave whai ma taulanga mū. E whai e le taulanga i le tū. God wanted Abraham to take his son, his only son, Isaac, to make him a living sacrifice to God. Here's something that I learned. E se mere leia ngō learning a moen mene. O le vai tau le teimi lea. E o le tua ele se tua e mana oingi sacrifices man taulanga move up e whai e tangata. Ai re whamaile tu spaia. Ngā tofo ele tua aper amo. Ngā alanga pe e se mea foirele e talia e tangata ele vai tau. Whamai i le teimi o soifuanga. E taatele le mea lea o le whai e tangata o taulanga whaapea i le ola o le tangata. Ai whai e tua ese. O nona winga na, o leo o testa atu ele tua ia per amo, e whai mai le taulanga mua whai aia, ai whai lo na tali. O la e whapea per amo, o lona oi, o lona inga o mea ia, o le whai e tua ese, ai le la o whai aia, au ia i lo ua tua moni, le taulanga e whai aia, i lo ua tali. Ai le whapea o le tātua tua, se tua e mana o mia ni taulanga e whai ni tangata. Le ai, a fo ilenga, le tala le tātou te o mun muli e tuei. Lena ta ofi le tua le taulanga aisa e le fina ngalo le tua ni taulanga fa peningi fa sole o le tua li fi i tatu tua le tatu te o le tatu te fi taulanga mu fa tangata le ai o le tofo to fonga na fa le tua ai se siaki po fea i le loto ma le manatu ma le langona ma le malosi ma le nganga o aper amo po o io stangata usta ia wale o fola le tua ana fa monianga il tangata fa lona lava fina ngalo. Vi ia le li. Praise the Lord. Ai oi. I se tofu to fonga ngā ua o ia te oi. Nā fu ila ngō fōa ia ma e wha ngoa ia. Ma e mawhakia ia. A wa lewa ngai tauna e tu i lunga e te manu mā loe ngā tofu to fonga la iki ki ia. Le hao o koko se tofu to fonga nei o le atali, the only son. Ai lea la o la ave whail taulanga mu. Ai a. Ele i mawhatia ele loto o Abraham. Ele ai mase meo whamaile whionga pa ia le tua pe whapenga ngā whisilingia e Abraham o lona tua. Pe whapenga whaloko lua Abraham o le ai. God wanted Abraham to sacrifice his son. And you know, I was studying this and I found that at this time in the Old Testament, there were a lot of people that made sacrifices to their gods with human beings, but not our living God, but to their own whatever God that they worshipped in those times. So it was like a common thing in those days. So God said to Abraham, I want you to sacrifice your only son to me. So Abraham never ever questioned his loyalty to his heavenly Father. But he went ahead and started the preparations. I want to bring to your table this morning, and just to remind you this morning, that our God is not a God that looks for sacrifices of living people. That's not him. Our God tested his son, Abraham. But he wasn't looking for a living sacrifice of Isaac. No, he was looking for Abraham's obedience to his will. Praise the Lord. Lai nga sila mai le tua, nga sa ili mai, po o whea iai le loto o apera amo, pe usi tai lona whinangalo. Ai le o sa ili mai le tua, e nau, e whai mengi tau langa i ni whanau poni le ai. Praise the Lord. Lai nau, lai sa ili mai le tua, i lona atali i pe usi tai i a te ia malona whinangalo. O le mea tauanga, o le usi tai. Mergus pa ia, sili le usi tai lea. E ngā ua i loa. Sili le ustai e whamanui e mai le tua i hati i tātou. E alanga whale tonu le sāwali ngā lista ngata. Ma tātou li tele o teimi. O le kākau le uskai. E alanga whale tonu le tātou sāwali ngā i le vai taungi. O le tātou le ustai. E ala whinga mā whakia le skanka i le COVID-19. O le ustai. O le ustai lo ka whakuai. Tātia i isi me tonu lo whale. A le ustai i le tua. Langa le tangata e usi tai le tua malona whinangalo. O le tangata ngā e whae ea e le tua. Vi ia le ri. Point lona tonu. E vi ia le tua. God is glorified through our obedience. E vi ia le tua le tatu ustai. Praise the Lord.
Whauau leo le, o le tala le whaiupulo na tolunga. The story continues in verse 3. It says, early the next morning, there were no delays, no second thoughts from Abraham. Pure obedience. Amen. Abraham got up and loaded his donkey. He took two of his servants and his son Isaac. Ma ngaya fa mai wo oile taiao poa. Ngo foi lunga per amo. Ta pena nga singi, ka penga nga singi, ka penga nga ona to lua ta pena ma no na tali o isako ai sa oni o faile taulanga. Praise the Lord. Le aingi fa loto lua, le aingi delays pe fa pe o mongi le ai me ta ua lava ia fa tino le usi ta ilona tua. Vi Abraham had all night and morning to be terrified about the coming events. He had all night to make excuses and talk himself out of doing this sacrifice for his God. Ato le leile po anga wa ele moa ele mo se mo ele po ato aisa lava aya kule mo mai ala tini ala fa mai le tu a mai dal tama titi nga family tau langa o longo inga si lo wakali ile po ako e sai ini po le se excuse for le fa ia tau langa ile tua a pramo le ainga ta pena le o ta po ala ta penga singi ta penga ana au ona to lua ta pena malona tali ai o lo e fa tau e fai le taulanga pei ona whina ngalo ai le tua. Ai a oe, o angi au deadlines o iei whapenga i lau savalinga mono o langa. E ingi au deadlines mangi me whapenga lau o le aso e tūpo ina e ke loa o te tauna whaima. E le kala e ke la ngonga fuit whangonga o isi taimi a. Me tauna whaima e leo whataunu ina. Ia ai me silia, au le mea upito sili, ia whamomua le tua i kako me umai whaia. Amen. At least events i kako deadlines ma mea, e a foi e te loa le mafuanga e ala inga le mea, ma le mea. A o si to ino apera mo. Kwa le ai ma se mafuanga na mai le tua ngā pauan mea mai le tua, a mai lo watali e whaile taulanga. Vi ia le li. For Abraham, sometimes when we have deadlines in our lives, in our walk, we dread the deadlines. We can't sleep because of the deadlines. Sometimes somebody leaving our own home, somebody leaving and traveling away for good. We think about the deadlines. We dread coming to the deadlines. We don't sleep, and we get to the deadlines. We dread deadlines, but at least you know the full story about how you're getting to the deadline in that. But in this case, Abraham had no idea what the reason was and why. All he was told is that boy, your only son, needs to be sacrificed. Point 3, God is glorified through our obedience. E maua lunga mavi ia le tua. I lo istai mal tatu whamaoni le tua. Maila whai upo e wha. I laso tolu, on the third day, Abraham looked and saw the place where he needed to make that sacrifice. Maltus pa ia tolu wasa o ilunga la wala. O lewa ke aku la kali ilunga la singi o atu ma au auna o aku ilunga la wala bo tolu wasa o fai malanga. Anga o taita tolu wasa aso bo mua fa pe e la shoka kali ila fai. Aso longa lua o fai ka aso longa koru wa kangi ngale kangi ilunga la wala au Abraham tolu wasa o ilunga la ala ai loa tu loa Abraham. Le mea le sauni e whai ei, le taulanga I lona atua. Abraham tells his servants, stay here with the donkey while I and the boy go over there. Mai Abraham I lana ona. Fatali atu I maasingi, se maa o malo o atali. E ke loanga le melang whamai ia Abraham. E le whamai o whai le taulanga. E le fa mai o e foi le faile le fasioti long kali a mai ngoi worship o taulanga le wingon mengal taulanga ele o le taulanga foi le fasingol ka mekiki a fa mai a paramo. We're going to worship my God. Vi ia le li e sen ma ngai o tangata usitai langa usitai so se taimi e te loa worship ma fai taulanga I lo tua. So se taimi o whaingata e te loa worship
Ma ave lau vi inga i le tua. Paua le mea le tumutumunga o le loto aper amo. O lona tua, le tua na whamanuia ia te ia, le tua na te fua ina mea uma ia te ia, le tua ngā polo misi mai whamonianga ia te ia, le tua whaea ea e whamanuia fo i le tua ia te ia, paua lea ia maua lunga le vi inga o le tua. Te roa. Telo teimi e tele me tātou te mana tunatu iai, tātou te mana tunatu le tātou taulanga, le mea la whai le taulanga, pe te le taulanga, pe lava le taulanga, mana tunatu iai isa ako, mana tunatu i le mea la fua ina mo le tua, ai misia ia te tātou, e taunga mua i lo whiringalo mo tātou loto, o oe o le taulanga i le tua. E a matalau taulanga i le tua malou sitai. Ia maua lunga le vi inga o le tua ona o oe. Ai ole maua lunga le vi inga o le tua te whalango lango i lau taulanga. Te lo le stangata ai tātou vai ai. O le avenga leo i sa ako oka whewheanga sa ainga Samoa e whaea e ako si aku le kama lea langa o wala au mai le tua e lo watali o mai le nguka ko ave le kama lea ave whaia le taulanga mu e manga e vava ai mai uma whaalongo mai uma kaka o waku lo o kari e whaia le taulanga ai sea o isa ako lo watali e to tasi la ave whaia le taulanga i le tua ai o te whaama natu ia te oe e leo le taulanga le mea tua le mea tāua i le tua o le mea tāua ia te oe o oe ia saolo usitai le tua malona finangalo. Mea renga whaia e Abramo. Whaia ia mawalunga le vi inga o le tua. Whaia mawalunga le taulanga i le tua. Ai whaia a matatu ia te ia. O me whaia le taulanga ua finangalo le tua. Whai lona tali e whatau nuu pēr langa. O lana alu le tua malana au nanga i le tua. E le whamo e moe le taulanga. Ai ia saolo no usitai le tua. Ua polo misi ma whamanuia mai le tua ia te ia. You see, Abraham knew he did not depend on Isaac. He did not depend on what he gives God. He depended on his relationship with God. He knew that the blessings and the promises of God upon his life are dependent on him and him alone. How he serves God, how he honors God from his heart, how true his relationship with God is. Not dependent on what he gives God and what he sacrifices God, even though this was his son. What is your sacrifice to God? Sometimes we sacrifice money, we sacrifice things, we sacrifice properties, we sacrifice different things. But the promises and the blessings of God in our lives is not dependent on your sacrifice. It depends on your relationship and where God is. Are you putting God first in your life? O whamanuyanga le tua ia te oe, e le whalangon lango i lau tauranga. O isi taime o isa ako, a o le tupe, o le sefuruai, o le mea ai, o le asa mea whai lau taulanga i le tua, o te whamanatu ia te oe, e muli lau taulanga, a e mua oe, ia sao lau savalinga ma e ustai i le tua. E risko ingangan makua inga, e avelan taulanga i le lotu ai ngofo whare. Whamanatu ia te oe, e lo lau isa ako lai ave o i lungole, whatawhai taulanga. E le o le awalanga o i le tua. O la walo oe le tua, o lo ustai, ma ona lo watua, ma whaabo mua le tua. Ma ngai ai o tala apera amorenga whai au auna. Heo mai, le mate oe ave le taulanga, o malea, ma toi o mai malo watali. Ai vai le leia, kuspaia esen ma ngai o menga. In verse 5, Abraham said to his servants, we're going to worship our God, and then we will come back to you. E mate o malo atili e whaitaulanga. Ai whakari e koe i orua. E umang whaitaulanga e lo atili. Ai mā koe o mai malo atili. O hage koe ngā mea whapea. Loa lei e tanga taustai. E come through le tua e lona lava taimi. Ai sea, e leo le nā tura o le tua. E mana o e whaitaulanga atu le atili. A o le nā tura ma le me whinangalo i le tua. O le usitai e a mata atu tono loto le tanga taustai le tua malona whinangalo. Di ia le li. O a mai lau usta il ni taia. O oe ska ka uska i le tupo ngā ke whalonga ka. Praise the Lord.
Tala masani. O atu ia. Abraham. Ta pena atu le. E taulanga. Tu watu le ateli I lunga ole. Ole fata. Saungi la whaile afi. Saungi la fasioti. Ai whaalongo si ufongo le atua. O wangi o lo lima le tama. E ta awhi e le tua me le tala whiangai malau sa valinga. E taimi e tusa malona lava whina O ia na te whaea ea ia te oe. Le tangata usi tai. Ma le tangata awa ilona whina ngalo. Nā se mea ngai whaalawe lawe lau sa valinga. Nā se mea ngai kaunga I give up. Ina ia maruia lau sa valinga I le tua. E isi kei mea. Come up short. Taile tātou sa valinga I le tua. Amen. E isi kei mea. Whaea ea e tātou mea. Ma whamanguia me le tua ia ti tātou. Au peo ave tātou le whaea ea. Au le ave whaea ea I le tua. Let me remind you this morning. God is always at work. He's molding and shaping you and I for His purposes. O lai whawa senga, o tā pena I le tua lau sāwalinga, mo lona lava whinangalo. O isi teimi, e sau mo le sacrifice, o isi teimi e sau I le meo le taulanga whapengai, e ke loa e kaunga whailau sacrifice, ke ise me tauna tu ua e le whaia. Ai wha mua le tua e sau le test, e sau se me test ai ma tofu o e le tua. A o mai se tūlanga whapena. Ia a vele whataita inga nga whaia Abraham. E vea ma whataita inga le leia te tātou. Ia whamua le tua langa o le tua. Na te whaia ea I le tangata usi tai ia te ia. O ave uma. Me lau tau langa I le tua le neitaia. Is your all at the altar of sacrifice this morning. Ave uma menga e fai lau tau langa I le tua le neitaia. Nga ave uma me le pele le loto o Abraham ai o longa tali. Mai le tua, take thy son. God said, Abraham, take thy son. Abraham waited all his life to have a son. Holding his son, seeing him grow up. And then God says, take your son that's dear to your heart for the burnt offering in my name. Family, what will you give up for God this morning? Tātua inga nei tau. La se mea ngai pele lo loto. La se mea ke ofo ina mo le tua nei tau. Abraham believed that God was omnipresent. Tali tonu Abraham, o le atua, He's present everywhere. Iai o ia I so se mea. Tali tonu Abraham, Abraham believed that God was omnipotent, all-powerful, have great power. Iai lona mana, ilona malosi umalava. He believed that He was omnibenevolent, perfect and unlimited goodness. Ele ato to le lona atua. And Abraham believed that He was omniscient. He knows everything. He trusted that God wanted the best for everyone, and he had faith in Him. That's a kind of obedience that God is looking for from you. That's the obedience that produces immediate action, unconditional action, and complete action. That's the obedience that God is looking for from you this morning. May God bless you this morning. O le usitai ngā e o lo sa ili mei le tua ia te oi le nei tai au. O le usitai o le teimi nei lava immediate e le se fatali. E le usitai e tala noa le usitai ngai ai whalangolango e whaitai au pe whai lesi vai aso e lupu whapalangi fo le tomorrow never comes. Ai whatali tali e te fiu te whatali tali e le tau nua lo usitai. O le usitai ngai sa ili mai e le tua. Le na tofu tofu ai a per amo.
o leu sitai e whai le timing e immediate, ma leu sitai e unconditional, e le ai ni me whalawe e lengi whape, o te whaia le melea, pe a o mai le melea, o ngā le melea, e le ai, e lengi me whape ngāmangi me whaupopo le ai, e whai no conditions. Leu sitai ngā, e whina ngalo i le tua e teu sitai ia te ia, ma leu sitai mori ngā e complete, e ato o toa, e alu a toa lo sitai le tua, e le ai ma se mea e whalawe ai. Maulunga i le vi inga le tua. Whamaila o tātou matua le netao, ma le upo le tua le netao, e whaea ea e le tua. E whaea ea e le tua. Le tangata usi tai lona whina ngalo. Te tonu ngawa e mala malama i le whina ngalo le tua. Tātou whaalongo soo wa i loa le upu, tātou i loa le upu. E tala noa tu le tangata mai eo se ua levango i loa Yesu ngā vi ia le li. Ala ofisili ya te oe. O e usi tai le tua. O e usi tai e le tua. Mai tātou mtua. E whaea ea e le tua. O le whaea ea e le tua. E i tangata, e se le tangata whaea ea. Ma le tangata e le iai se whaea ea. E le whapeala e le whina ngalo le tua e whaea ea oe. Ai le ai. E whina ngalo ai le tua. Ai langa i le usi kai ka ua. Me le whamai le tua e le tusi e Isaia. O aper amo. O aper amo la uo. Praise the Lord. That's why God says in the book of Isaiah, Abraham is my friend. Why? Because he was obedient to God. Immediate, unconditional, and complete. May God bless you this morning. In the name of Jesus. Amen. Whamanuia le tua ia te oi malau whafonga. E le swafo Yesu. Amen. Veful nei ava noa e toi nātu pēi tātou ainga mawo, e se si e sona mana onga e mana omia se te talo. Ia tali tonu e tō tele nai te talo mo oe, why don't we stand together tātou tutu whatasi. E te talo whatasi mo oe, malo lava mana onga, ia e manei e foilo si la fia, ia mana tātou iloa, e elisi uso pol tua whawhine, listi nā lista mākeru si ando. Lai ta talo mo oe me se me olo ma mafa ia te oe pero upo le tua ni aso ia in me ngai misia ia ke oe o le whae ea le tua ngā ke whaatumu me ngai misia ia te oe. Amen. This morning before we close, just a reminder that if you have any prayer requests, please continue to put them through. You may have an army of people that are praying for you, but why not add another few more, another 100 more, another few hundred more people that are praying for you so that we can go to the throne of God as an army of God asking for your prayers to be answered. As the word said this morning, there may be something that's missing in your life, and through our obedience to God, He's the one that will fill that missing part in our lives. Ni tai au tātou sauni mo tātou te talo o whaoltanga. Ia, wha te tai mai, la wha mo tātou talo o whapalangi, ia ona sole man wha Samoa. Ia, ma leia toi wha fau lau savalinga i le tua, toi wha tā pena lau loto pe ni tai au, e le o ia Isaako, e le taulanga i lunga o le whata whai taulanga, po lau foa i le ave mo le tua, lei a o oe, te tau. This morning, let's say a prayer of salvation this morning for your obedience to God so that He continue to uplift you and honor you and bless you. Praise the Lord. So let us pray. Lord Jesus, I thank you and receive your word this morning. I know that I am a sinner and I come to you asking for your forgiveness. I believe in my heart that you died on the cross for me. Today I accept you as my Lord and Savior. Thank you for your forgiveness and newness of life. Please guide and lead me forward with the power of your Holy Spirit. In your precious name, Jesus, I pray. Amen. Fa Samoa, fa ftai Yesu mo la upu le nei tai au. O i lo au o le tangata ang sala, ma o te talo atu fa mole fa mangalo mai ia te au. O te teletonu sa e maliu I lunga o le sa te oro ona o au. O te te lia oi le nei tai au e vea mo ua lii me whaola. Whawhitai mo le whamangaloina o au, male ola fau. Whamone mole tai tai ia te au, ma lau sawa linga e le mana o loa nganga pa ia. I lo swafa pele Yesu o te talo o tuai. Amen.
Whaftai mo mana onga ua tuina mai, vi ia leli. Thank you for the prayer requests that have been submitted. We're going to pray this morning for all your needs and all of us for his blessings upon our lives. Let us pray this morning. Heavenly Father, we thank you for this opportunity to hear your word. We thank you for your people, your children from all corners of the earth and the globe that we have had the opportunity to worship and fellowship together this morning. We thank you for the prayer requests that have been submitted now, and also any other requests that will be submitted later on today and during the week. You know within our hearts that as per your word this morning, we need obedience to you, Lord God, so that you will continue to be a blessing upon our lives, and you will honor and uplift those that are obedient to you and your will in our lives. So we ask you for your blessings upon your people. Continue to convict them with the power of your Holy Spirit, so that they will turn and we will turn from our ways and put you first in our lives. Father, anybody that needs comforting this morning, through the power of your Holy Spirit, please reach them and comfort them this morning, Lord God. Around the world, for anybody that has lost a family member or friend, let you and your presence bring comfort to our lives. Le tua la mātou tamai, i le nei tai ao te talo mo mana onga wutu ina mai lau whanau. So se tasi lava i tu e whao le lalolangi, po whea se meo lo tu ina mai eisa la tu mana onga i le nei yaso, po le nei fo i vai yaso, te talo ya te oe le tu e ala i le swafo o Yesu, wha mo mole wha wheloa i so o se mana onga. Se tasi o lo mana o mia, le wha lau le leo lana sa valinga, e mana o mia le usi usta i ya te oe, ia maua le loto maulalo ma le nganga e wha mua i oe le tua. Wao oe e te whaia ea ma e whamanuia le tangata e usi tai ia te oe lo mātou tama. Lo mātou te talo lea whamanuia i lau whanau, whamanuia i lau o kālesia, whamanuia i au auna ma whaletua me kālesia e fia. Fo i le vi inga i a te oe ono lo suafa pele Jesu Kiriso o laile mātou te talo. Amene, amene, vi ia leli. Ia, ole, nei tai ao e toi whamanatu atu whamanmole i a tātou wholofolanga. Yeah, praise the Lord. Head of departments at Tatou e Kalesia. Yeah. Now na toi famila tu atu pe na Tatou Talanoa. Ia tau polo kalame vava ainga me fo e se lua. Ia pe se tolu ia ongi tele wale e le toi mamao le fai unga le tau sanga. Le o taltonu o fai lo mai e le aingi Tatou polo kalame la onga sa Tatou mtanga luenga ma le si e le tau sanga. Ono tūlanga o tūra i mai le la anga ia tātou whai uino le tausanga. Nā tātou polkalame tono le tātou e kālesia. Ia head lao department state tasi. Ia saungi o tō ia ma whaafiso o tai mai au. Tātou te whono ia ma whaawasenga ere i o whai unga le masina o uni le la amata. Ia raso nei ia mātou te mitai ma se whaafiso o tai atu ia le leadership ale youth. Ia tala noa ia mo o la tau ngā rea amata atuai. Stay connected. Ia, mafuta pēr, pēr o na tātou iai, le ainga, ma rea ainga, you know, i au friends, ma follow up, ma va ai la tau, telefoni iai, va au mai foi, whaafutai foi talasanga, whaamanuia le tua i talasanga mo i maua ma le whanau, tātou e kālesia, ia, whaamalolosi, ia, o le vaiaso a sau te talitonu, le la whaawina pēr tātou, sauninga online onga ole o pui al tātou malu ma whalsa. Ole se lau whainumera leo ia e ova mamao walga ko e kālesia. Toi whaitau otu whainumera ma salu o se lau ongo, se lau valu, se vai me whapenga ia e mana ia le pui. Take care of yourself and look after yourself. Tātou toi whailoa i fo. Stay safe in the name of Jesus. God bless you all. We love you. Amen.